Gari ya kubeba sombe na gari ya kubeba kakao havikuwake na mwendo moya, ingalao zote ni mayani. Sombe ni mayani, kakao ni mayani. Yenye nabeba kakao inawezi kimbia fasi ya 80 km/h, inakimbia meme 20 km. Parce que juu ya nini? Valeri ya ile kakao inamutia muwasiwasi. Inamutia manake nikikutana na watu wabaya, telemake ni matière plus recherchée, ni matière première. Hii niko na valeri bataibeba na ndahomba. Me mwanabeba sombe akipenda atalale munjia. Mwanabeba sombe fasi ya 80 km/h anapata mbea hata na fasi anakimbia na 2 km/h. Juu anaona sombe haina valer sa vile kakao. Ni kusema nini? Bref, unajua kama maisha ya zambi, ile kufanya zambi juu tu upate kitu, ni kutokuwa na budget na objectif mkichwa. Example, mtu anawezi kusolicite uzini naye ukushe naye jua kupatie $10. Make maisha yako ni ya $10. Mtu anakuwa na plan. Ukakuwa na objectif mkichwa, un jour ni kuwe na $1 million. Mtu akakupropose ukushe naye jua kupe $100. Hafikie kuile mawazo yako ya $1 million ya 100,000. Nikupe example, huko nazini juu ya iPhone 17 Pro Max. Make ni kusema siku 18 Pro Max itatokaka nayo utazini juu uipate. Huko nazini, wewe ulianza zini kati naanza iPhone 6 ukazini, iPhone 7 ukazini. Wewe huko nazini juu ya ma iPhone. Mwingine bakakupropose peut-être $1,000 juu bakushena weye, utaangalia mbona vizio zangu yako za $1,000, vizio zangu ni za 1 million. Una neglige deja $1,000, manake kuweza zambi ni kuneglige ile acte banakupatia muzambi, na unaanza waza yulu ya ile acte ya ile zambi, donc les actes du péché. Ni kusema hivi, unajua kama uzuri ya kwise ya Delila ilimukata nyele Samson na ikamuongola macho Samson. Ni kusema nini? Nyele zinaweza ota, macho kuota ni nguvu. Nyele maana yake utukufu. Wakati unazini juu tu ya kitu, juu ya liona kwise, uye kama ni utukufu yenye unakuaka huko na pana. Ni kusema wakati kizini na mtu mapepo zake munagabulanaka, utukufu inaenda na macho inaenda. Macho ni vision. Wakati unazini na mtu, wewe alikupa $10, mimi anabeba vision zako zote. Nombreze basharati bazinifu hakuna siku batakuwaka na vision na habana utukufu. Njoo kuona mwanamke mwenye na sharata sana muzinifu, msifie mwanafanya busharati, anakuwaka tu unamwangalia tu kwa uso, hana utukufu. Hana vision. Njoo ule mwenye uko nazini juu ya iPhone 17 Pro, utazini tena juu ya iPhone 18 Pro. Hauna vizio yako tu ni ma iPhone. Mwingine iko na vizio za kwenda China, Turkey, Dubai kujenga magaleri, maatelier. Wewe vizio yako ishaenda. Nywele zinaweza ota. Ni kusema nini? Nywele zinaweza rudia, lakini macho kusema yote ni kugumu. Ogopa kitu kinaua mwili na kinaua roho ya mtu. Ogopa kile kitu. Acha, Jésus t'aime. Yesu anakupenda. Kuwa na vision. Garde vision yako. Que Dieu vous bénisse.